To košta 150 eura. 125.000 ljudi je umrlo od posljedice uranijuma. Ako je 5.000 godišnje, eto tako, 125-130.000 ljudi je umrlo od toga. Ti ljudi su umrli. Kako sad ta porodica da dođe kod vas i da kaže, evo, mi hoćemo dokažemo? Šta rade oni? Oni moraju da uzmu biopsije. Znači, onog momenta kada se konstatuje kancer kod svakog našeg građana, uzima se biopsija. Dobro. To su pločice biopsije i koja se čuva 50 godina od momenta uzimanja. Znači oni moraju da idu u kliniku gde je ta klinički biopsija? centar, da li u Beogradu, VMA, u Nišu, u Vranju, nije bitno. Kad uzmu tu biopsiju, donesu je kod mene ili direktno u Kragujevac u laboratoriju i iz Kragujevca se šalje u Italiji u laboratoriju. Šta je interesantno? Laboratorija koja veštači italijanske vojnike. To košta 150 eura. 18.000 dinara. Znači kompletno. I slanje avionom, DHL-om, i prijem u Kragujevcu, i analize, i povratak. Kad dobijemo taj papir, kad dobijemo te analize, evo mi smo radili u 30 analize, skoro su stigle, da u svakoj analizi ima to siromaštvo uranijuma. To su mahom ljudi koji su boravili, pre svega ljudi na Kosovu i Metohiji i na jugu Srbije. I kada vidite to, da ima siromaštvo uranijuma, to je dokaz. Problemi su velike sudske takse. Ti ljudi bolesni, tako, nemaju para za lečenje, a kamoli da vode sudski spor. Mi moramo da nađemo način i put kako možemo tim ljudima da pomognemo. Neki fond bi zapravo trebao da postoji.